Posni čupavci od čokolade. Sastojci za posne čupavce od čokolade: 280 g šećera, 5 kašika vode, 280 g obarenih, oljuštenih i iseckanih badema, 8 kocki šećera, 3 kašike kuvane crne kafe, 4 štangle čokolade za kuvanje, čokoladne mrvice. Posni čupavci od čokolade se pripremaju na sledeći način: ušpinovati 280 g šećera sa 5 kašika vode pa dodati oljuštene i iseckane bademe. Kad se masa malo prohladi, vlažnim rukama praviti manje kuglice. Otopiti 8 kocki šećera u 3 kašike crne kafe, dodati štanglu i po čokolade, pa sve prokuvati. Kuglice od badema umakati prvo u glazuru od kafe i čokolade, pa ih valjati u krupno rendanu čokoladu ili čokoladne mrvice. Stavljati u korpice od papira da se prosuše pre sušenja. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.